Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amangan ko naknaw at dati amom amabalin a pangisaldaan iti daga, Mari Vilma. Isaldam ti dagayaw, Maray. Win Maray, kasapulak nga minti kwarta, tay nalakalaang kumati interes na, Maray. Ay, agaway ti anak kong agtrab-trabaho ije abroad inton umay alawas, Maray. Siguradaw nga da kwarta na day jay. ay, kasaritam man nga rod, Maray. Kasapulak nga minti kwarta para iti operasyon ti saka nila kay ikaw. No, makarecover kami. Isublimin tumot laang adagos ti kwarta, Maray. Sige, Maray. Kasaritak ti anak ko. Siyak ti makaamaw nga palawagken ko na. Sapay lako mataw manugot ti anak mo, Maray. Ay, sigurado day ta, Maray. OFW ti anak ko. Ado, ti kwarta na day jay. Ay, agyaman naklaunay, Maray. Dakkel atulong day takada kami no bilang laang. Ay, mabalin ka day ngagsarita ta, anak ko. Anya ti bagayo, nanang? Ay, kastoy nga may, anak ko. Agkasapulan ti kumarik iti kwarta para iti operasyon nila kay na. Tulungan ko maanak ko. Nakakaase talaga ti kasasaad da ita. Anya klase ti tulong ti kasapulan da, nanang? Isaldada ka no ti dagada kang ka. Ay, mano ti pangisaldaan da, nang? 150,000 ka now. Ibagayo iti kumariyo. Ta umay dito'y balay. Ta pagsaritaan mi ti maipapan iti dayta abanag, nanang. Awan ti oras na nga umay dito'y balay, anak ko. Nang, sigurado kayo kadi ang mapagtalkan dayta a tao? Ay, nawaw. Siyempre, anak ko. 101% sure ang mapagtalkan ti kumaray. O sige, nang. Itud ko ti kwarta sakbay nga agflytak. Da kayon ti makaammo ang makisarita no asino man dayta. Ngem siguraduan nyo laang, anang, nga adda ti kasuratan nyo. Ay, uwan. Amok dayta, anak ko. Anya dinadamag ko, Ana. At dadaga ngayon saldadakin ka? Adda tang, daga ti kumari ni nanang. Ay nawaw. Apay nga awan na dakdakamat ni nanang mo kanyak. Ay, diyak mo tatang. Amangan no nalipatan na laang nga inbagamot kada kayo. Amangan ko no kayat namanen nga isekrito. Apay ko mga ibagat pa'y laang ti may papan iti day taasalda. Kawam mo laang mati may tulong mausi ka dulpaw. Amom nga raon. Amamukan. Anya kumat amaw no may papan iti kastabanag. Di yun pagsaritaan dayta, banag, nanang, tatang. Amangan no suntupay ti pagapaan nyo. Ni nanang muntumat nga men. Naghilig nga gilimlimay. Nakitak ti kwarta nga inyawat mo kaninanang mau, anak. Wentang, ta isu ti mangtid iti kumare na. Isudan ati agsarita. Sika kumaat a kwarta may. Ado pa'y ti aramidek, tatang. Amumutkit din ni nanang ati aramiden na. Ijay barangay hall ka no ti pagsasaritaan da. Tapno adan ni kapitan a witness. Nasayaat mat nga rod no kasta. Amumutan ti ugali ni nanang mau. Wen tatang. Ay, bantayan yun tun ano isublida ti kwartak. Ipakaamuyo adagos kanyak ta amangan no sekreto ni nanang kanyak. Wen,
Di ka madanagan, anak. No, may papan iti kwarta, anisak nga amam. Saan ko nga ugali ti mangigastos iti saan ko a kwarta. Agyaman aklaunay iti tulong mo, Mari Vilma. Ay, awan anyaman na, Mari Rosal. Basta isubli madagos ti kwarta, ah. Laglagi pam, ada pinirma Maray. Ay, nawaw. Hawan ka di, Maray. Isublik tumot laang no makarecover kami. 160,000 tao ti isublay, Maray. Wen, Maray. Amo ti agtungpal iti nagtulagan ta. Kasta ka, ti kayat ko kan ka, Maray. Nalaka ka kasarsarita. Siyempre, Maray. Dakkel ti naitulong mo kanyak. Kadyak dadailan ti panagtalag mo. Agpakadak nga rudan, Maray. Agad anad ka, Maray. Mapanak mo't iti ospital inton madamdama tapno maoperaanan ti saka nila kay ko. Kaano nga isublida ti kwarta ngay, nanang? Ay, kwa. Day ti jak na sa lunsod, anak ko. Flight kon inton bigat. Jak amo no kaano nga agbakasyonak manen. Ang nubilang man ta isublida ti kwarta. Pangaasiyo diyo igasgastos nanang. Ngamin ada nakaiplanwan na iti dayjay a kwarta. Ay, nawaw. Wan mo nga mina. Asino tinangibaga pakibiyagak ti kwarta maya? Ala, awan mo't kit di ananang. Ibagbagak laeng in advance tapno amuyo. Ay, unay ka na, ana. Amok na kita. Saanin ang masapul nga ulit-ulitem kanyak. Ay, nawaw. Ninanang mo't. Aywan gayam. Ayan nga ti kasuratan nyo. Adoy. Basaem. Naimbag man tay manugot nga ije barangay hall kayo nga agpirma. Ay, ka siyempre. Wais mo da tao, ah. Mayat no adda ni kapitan nga agpirma. Tapno adda witness no bilang man ta adda parikot. Nagkapon na ito kwarta nanan. Insaldak ti daga tayo iti anak ti kumarek. Naimbag man tanang tedda. Abroad nga min ti anak dayjay a kumarek. Ado ti kwarta na. Ay, ni ana ngay akaayan-ayat mo iday. Nabayagan nga trabaho iday abroad. Iso nga ado ti kwarta na dayjay. Iso maglaang ti kunan ni Kumari Vilma. No kasta nga rod. Masapolo may sublin tumot la adagos ti kwartada tapno saan na nakababain. Ay, wait. No maimbagan ni tatang yaw, rugyan tayo ti agurnong. Tapno mabayadan tayo ti dagaan na isalda. Di kayo madanagan, nanang. Tulungan kayo. Natal na launay ti balay itata, nag-flight manan ti anak ta, bakit? Ay, nawaw. Kasla di ka na iruamit lakay. May kawak nga raw no kasta ajak makita ti anak ta. Agawid tumalaang. Kamat. Un ang mabayag tumanay. Nagadulaki di a drama mon si Kadulpo. Inabak nakpay a babae. Ay nawaw, babae lang, ayat adarik na na. Kalpasan ti makatawan, nakumpleto tayo matlangan ti 160,000 nanan. Agbayad kayon, tapno maala tayo man ti titulo ti daga tayo. Sigurado ka kaday nga okay laeng amay bayad ti kwarta, Melver anak ko. Una nang, tapno saan na nakababain. Makatawan mo ti manang dayta. Sige. Ta-text ko nga raw ti kubarek. Awagan yun, tapno nalaklaka. Wen, inton madamdama. Tailipas ko laeng ter aramida. Ijay ton barangay hall nga isubliyo, tapno adamanan ni Kapitan a witness. Wan, Maray. I-text mo laan. Nuan niya nga oras nga kita ta. Bye. Asinaw, ti kinasarita min ti cellphone mo, Vilma, bakay. Ti kumarek lakay. Anya ti nyawag na. Ay, jay kwa. Ti may papan iti order ko kwa na.
Ada nga min order ko abagkin ko na kahit. Isaw, timapan mo alaan. Wine, rumwarak manan inton bigat, tamapan ko alaan. Sige Inbaga kun ken ka in advance, ah. Awam mat siguro ti makagapo nga agsaludsod ka manan, no sa dino ti papanak inton bigat. Aday ta, nakabayad ako na, Maray. Ay, when maray, adama ni kapitan na witness. Kompleto mutlaang takwarta, Maray. Binilang yumay, iti sangwanan ni Kapitan. When ka di ka madanagahan. Amok matkit day, maray. Sige, agawid tangarudon, Maray. Ay, agkapita pa'y amaray. Ijay. Ijay sentro, maray. Ilibri ka. Sigurado ka, Maray. Wan, maray. Shakti taya, agraman playtime. Siya ka o tagbayad. Apay nga talangan nagawid kayo, nanang. Ay, in libre nak ngamin ti kumare, Melvor anak ko. Adto'y ti litsyon aginatang na. Ha? Ay, nawaw. Apay nga nagpailibre kayo pala. Nakababain mo't iti kumari, Dapay in-take out yun. Miso mo ti gimatang, saan kumut apinilit anak ko. Ngala, agpalas kay nga rodan tamangan tayon. Na initatang mo nga'y, awam mo iti salas. Imunan iti silidyo. Umuna ka no na maturog. Ay nawaw, di nan amaraman ang tilitsyon nga inyawid ka no kastalang. Ay, nawaw. Ninanang mo't. At dapay mo't bigat. Sa linaw, tinapnapan ang bakal. Di ka mo't mabuta nga marabrab yan. Mangan kakit din. Awanan ti ado asaw. Ay, nawaw. Anya to'y nakasupaw. Ay, makan na. Anya kumapay ngay. Mangan kamatan ta maturog tan. Nangalaam mo't nga iti inggatang mo iti makan bakit. Secret. Anya? Mangan kakit din. Sana day tanagadupay laang gasalsalud sudam dita. At anyat amok ngay. Ang mga nunang taod gayam iti takaw ti ipakpakan mo kanyak. Ay nawaw. Awan ti pagdanagaam. Saan atakaw tinagtaudan day taamakan dulpaw. Anya ti kayat mo a merienda lakay. Makadlawa kun bakit. Apay. Inaldaw mo't nga agmermerienda ka. At dapay ginatang mo iti kalman. Saan anay bus na jay? Ang mga no na bangles day jayan. Ibagam kit day, no anya ti kayat mo, tay libre ka. Nangalaam iti kwartam. Kwartak mat Da kayo laang ayat, da kwarta na. Awan pa'y mat impaw iti anak ta nga allowance ta. Ay, agore ka. Ang mga nun sublidan ti salda tinagakin ka. Ay nawaw, awan pay. No adaman gasgastusek ita, kwartak mat Imposible mat Pangalaan ko man ni Bilma iti kwarta na ngay. Masigurado nga da sikrito na siya babae. Tatoy. Ay nawaw. Anya nga ito yung naikarga iti kartaon. Tinasaya at lukatak no makasigurado ak. Amok kan mariknak nga da ilimlimod sa asawak. Ay nawaw. Nagado a kwarta. Ay, kunak tumad. Insublidan ti bayad ti dagaan ay salda. Apay anak ka pa'y bayag kasi kadulpaw. Itay pa'y nga. Anyat kayat asawan na iti bakit. Agpuno ka man. Dahito ka na iti bayad ti na salda adaga. Ay, lakay. Iso ka din na itaw ti kwarta ni Ana nga anak ta. Ay,
Uwan lakay. Ang pangaasim ata di mo ibagbaga ka ni Ana. Sekreto talaang kumalakay. No kayat mau, paggudwaan ta ti kwarta. Ay nawaw, iraman nakpay iti kalukwam. Ay kasaritak ti anak ta. Naskain, amaamuan na ti may papan iti kalukwam. Ay, madi alakay. Pangaasim. Impagarop mo siguraw, adi mi maamuan. Iswa nagturid ka amang igastaos. Inawagam ka din ni Melbar, anak kao. Tatang, confirm. Kwartak tinakita yu iti cabinet ni Nanang. Kasano ngayon na ita? Naksayan mo tayo. Ay, naglukon ni Nanang. Idi pa'y gayam na palabas sa bulan na naisubli day ta akwarta. Ngum inlimod na laang. Aggagatal tidakulap na amang igastaos iti saan namot akwarta. Da kayo pa'y laang ti mangidulin iti day ta akwarta, tatang. Kasaritak to ni Nanang no agawidak. Ay, naglukon ni Nanang. Sige anak kao, siyak ti mangidulin iti kwartam. Alaem ko kanyak no agawid ka. Apay ngagkalkalingutan ka di tabilma, kunak man no naturid ka. Sa dino ti ayan ni Ana lakay. Asideg ka din. Madanagan akmat nga minain. Agsagana ka, taasidugan ti anak ta. Noong tanak ngay, kasanaw no saanan amang tad iti allowance kaw lakay. Apay nga may nagturid ka mangigastos iti kwarta ti anak ta. Nasuli sugaklaang lakay. Imbaglaangan ata nakadlawak. No saan, amangan no naibuhusan na di akwarta. Ay, jak mating gagara lakay. Pangaasim ata tulungan nak. Jak kaya ti maungtan. Parikot mumutan na ita. Agar aramid kan tumay. Ay, pangaasim alakay. Tulungan nak ko mga agpalawag iti anak ta. Please! Nangip-ipan na nyo iti kwarta adaduma, Nanang. Kurang iti 20,000 ti kwarta. Kuha nga men, anak ko. Insugalyo ka de? No, ibagak ti pudnoken ka. Di ka agungaet. Ay, Nanang, pangaasiyo. Saan kayo nga agsaysayang iti kwarta? Narigat mo't lang ti trabaho ko ti jay abroad. Pasensya kan, anak ko. Naimbaglangan. Tanalay nga gimbistigan ni tatang tano saan amangan no naibusan tinasurok a 100,000. Sorry, anak ko. Katiyan tangay 20,000 ti mapukpukaw. Makatawen nga awan ti maawat yung nga allowance. Nay, kasanungay dagiti masapsapul ko. Kasanungay ang makapagpakulayak iti buok ko no di ka mangtad. Ay, kasta talaga, Nanang. Ginastos yung matngaminan ti allowance yu kuma. Di makitan tong ti puraw abuok ko no kwa. Sa anak betlangan ang makapagpamanicure kan makapagpedicure iti makatawan. Basta siya, seryoso ak iti imbagak, Nanang. Awanan ti agbaliw. Ay nawaw, kasano dahitan? Talaga nga awanan timpaw it ni Ana nga allowance ko lakay. Ay, ano sama? Di lang mabalay na pautangan nak. Ang damot pangusarak iti allowance kao. Masyan ka kadikanyak alakay. Diyak kaya ti aglang-lang nga apangit. Agpa-facial, agpa-pedicure kan, agpakulayak kuma iti buok kaw. Adda na patay pangusarak iti kwarta. Ano samon abakad? Ano samon taglang-lang nga apangit iti lasod ti makatawan? Apay nga may na nagturan ka amang igastaos iti saan mo mat a kwarta. Ay, nawaw! Di ka agsaysayang iti kwarta. Ikam iti importansya tinagbanugan ti kapamilyam. Ta ita apanawan, narigat ti agsapul iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anya pay lang ti urayam si kalandaw. Apay adi ka pay la tumakder dita. Ay sidaglaang matibalay ti anak tabakay. Apay ayagaga pura ka. Wen tapno adu ti oras tayong agsarita. Flight ti anak ta nga agtrap-trabaho iji abroad inton bigat. 2 atawan tumanen siyak bay nga agawid. Kano kayat mo mabalin mo't nga umuna ka. Isu nga rod nga inuray ka ama karieng tapno aggidan ta amangan. Sa anak pa'y nga rod anak kasagana bakay. Anyat aramidem aya. Ay kitag kape akpay mata. Ay nawaw, tumakder ka ditan. Agkape kan tulaangan iyay. Sigurado ang maurasan ka manen nga agkape. Ay nawaw. Ay nagpartak ti aldaw unyok anak ko. Nalpas gaya man ti 2 alawas a bakasyon mo. Wen nga rod nanang. Anya nga oras ti flight mo inton bigat ngay. Ay kas iti sigod nanang. Ay, maikawa kamin tumanan kinitatang yaw. Awan ka amadanon men no umay kami dito'y balayaw. Ay nawaw. Sa nabali taddamat ti manugang ken apo ko yun nanang. Siya balilat tamat ano si ka nga anak mi ti makita may. Ni nanang mat. Kasla di kay nairuwam. No apay ngamin amasapol nga agtrabaho kay di abroad. Kasapulan ananang tapno adda kanon tayo. Awan madlaeng ti gusto a pagtrabahoan dito'y lugar tayo nanang. Anya ngay nga raw. Si kamagayam day ta Marisabel. Si kaki di mo marinin niya. Kasla di ka mo nairuam kanyak. Ay, anya ti umay mo ibagaya, Maray. Awam maki di maray. Kaya't kula ang ti makiin ni storyaking ka. Ay, wen, Maray. Nag-flight mo gaya man ni Unyok. Ayun maray, idikal man laang. Maikawak nga raw. Inbati naman ang ti asawa kandwa nga anak na. Wen ata awang mati usto at trabaho na dito'y lugar tayo. Ni mati say, saan mo nga ron nga agtrabaho? Si kaki di mat Maray. Talaga asaan ang makapagtrabaho ti manugang mo Tamanupay laang matitawan dagiti apukom. Sa maysa, may maysa na laang mat amangas asikaso kadagiti apukom, Maray. Amo maray, madlaw ko kat adda ti sadot day di amanugang kaw. Sadot kan lusyang maray. Ay, di ka agsasaw iti kasta, Maray. Numangag ni Tese dagita nga ibagbagam, sigurado ang masaktan ti Rignana. Da kayo matgayam ti lumabas, nanang. Ay nawaw, apay akas ta tilangam si ka, tisay. Ay, kalkalpas ko lang nga nagluto, nanang. Una yun, di kasta abuok mo. Awan mati ko nam asagay sayam. Ay, pasensya kayo nanang. Nakababain kadagiti lumablabas. Anyan tulaangan ti panunutan da, no makita dati kasta alangam. Agsagay sayak to inton madamdaman, nanang. Nakaturog dagiti apo ko yo. Iso nga iranak mat ti mapanagsak do iti inuman mi. Pangaasim urnusam tabagem. Di ka mangibabain kunakmanan. Naimbag pa'y di manugang ni marinin niya. Asikaswan na ti bagina.
Talaga ang mangibabain day ta ang manugang talan daw. Ay nawaw, ni Tesi ka day tinagdakamatang bakit. Asino kumapay ti daduma? Anya ay tinaramin ni Tesi adi mo nagustuhan. Lima ba siyak iti paraangan da itay? Idi kita at tilangana. Ay na, kasla saan ang nagsagsagaysay iti manungaal daw. Ay na, si kakit di mo't bakit. Uyawang mo't tadya manugang ta. Uray si kamot iday. Di mo masangot ang sagaysay, tabi si ka ang mga sasikaso kadagiti anak ta. Wan, diyak masango ti agsagaysay. Ngam saan mo't agrabe? Adayo adugyot day ta atisi, ngam iti siyak lakay. Dalabos ka mo't bakit. Saan lang nga nagsagaysay? Dugyot adagosan. Maawatam kumaa. Taad da nga rudmat na giti apu ko tangas asikaswan da. Ken may siya, isudalaeng ti adday ja balay da. Awan ti katulong da. Talaga kit di nga dugyot day ta amanugang talakay. Ay nawaw ka. Pangipanam kadagita prutas ken natang nga insupot maulan dulakay. Ay ket para kadagiti apu ko da day tao ibakay. Ay nawaw, di mo ibaga amapan ka iti ayan datisay. Mapanta abakay. Bisitaan ta dagiti apu ko ta. Tapno makainanamot ani Tese. At dati sa bali apapanak. Iti ayan manan ti kumarem. Anya kumaitaking ka. Imbes na tulungam ti manugang ta. No tulungak, narigat mo laang. Amangan kunak no mairwam day di ataaw. Una yun ti kasta ka panunutam bakit. Kita ama, numapan ka ijay, agawit ka mula adagaws. Di ka manan mabayagan, taamangan no mairwam day ta babae. Agawid aklaan kat awang kapay lang dito'y balay. Talaga amapan kaguyudan ijay kunak nay. Ay sos, nuad dati anak ta ditoy, nasayat kay ti manugang ta. Ngam no aday jabraw na paw, nakauyaw kamatan. Ay, prutas kanatang para kadakayaw te si anak ka. Ay nawaw, agyaman naklaunay tatang. Ay ket, kumusta dagiti apo ka? Nasaya at damat tatang. Naimbag man, tadi daag sakit. Kasi ti apo, saan mo't piman tatang? Adada iti salas, madamang agay ay ayam da. Ay aglablabakan samay. Wan nga ron tatang, madama ti panaglabak. Naurnong ngamin ti murang mi. Ala, aglaba ka pa'y nga raud, tasyak ti mangaw awer kadagiti apo ka. Amangan no sumurot ni nanang numabayagan kayo tatang. Ala, siyak taon ti mangipalawag ken kuana. Aramidam pa'y dagiti rumbang arabidam, tasya kung ti makaamaw kadagiti apo ka. Sige, agan-anad ka, Jusel anak ka. Sa dino ti papanan ti manugang mo, maray? Iso ti ag-purchase, maray. Naibus nga minan tila ako, may. Naimbag pa'y di manugang mo, maray. Ay nawaw, apay di manugang ka, maray. Presentable akit kitaan, maray. Madlaw nga ay aywanan na ti bagina. Ay, kasta talaga dayta, maray. Saan amadlaw nga ada anak na, maray? Aglang-lang alat tapiman abalasang. Saan akas iti manugang ko? Nakadugdugyot launay. Tamalugang mo man ng tinuyaw mo, maray. Saan anasaya at nga ikumparam ida? Gamen, dakkel tinagdumaan da Jusel kentesi amanugang mo, maray. Ay talaga, maray. Kas makitak, kat nadalaws ti manugang mo. Jakit di maliklikan ti umapal, maray. Ammo, maray, no nasingpat ti katugangan, stress-free ti manugang, maray. Ay na, maray. Uray kasano akinasingpet pa iti ipakita day di atisay. Awanan,
Kas jay nasamatan maray. Jakon namnamaan nga dapay pagbaliwan na. Ay nawaw ka, Maray. Saan ang nasaya at tikas ta? Asawa ti anak mo ni Tesey. Isu arumbang lang ngay respeto mat. Siyaan akaskin ko na ti arapaap ko ang manugangan. Sipod pa'y idi, maray. Jak amaw no apay nga isupay laang ti kinayat ni Unyong. Naa, sa dino ti papanam, sika, Tisay. Di ta tersena ni nana ninya, nanang. Adala mapan ko gatangan. Sapay intugo mo dagita anak mo. Awam mo ngamin pang ibatsak, nanang. Ay naapo aya, agrampa ka man di ta kalsada. Ipakitam kadagiti kabaranggayan tayo, ti kasta akawis mau. Awan mo ti makita arugit ti kawas ko, nanang. Sa may sa kadigdigos ko laang mat. Piliyam mo't atay mayat abado. Kanay, kadigdigos mo kunam ngam, kasta mo't talangam. Aglang nga kaabakit ngam iti siyak. Gagangay na, nanang. Anya agagangay nga ibagbagam mo't. Talaga kit di adugyot ka Anya? Gumatangak man iti asukar, nana ninya. Sapay intugot mo dagiti ubeng, Tesey. Kapilitan, anana. Awan mo't ngamin pangibatsak. Saan mo't amabalin nga ibatik iday dya balay, ta delikado mo't laang. Ay kadagiti katugangam ngay. Ang mga nadamay baga ni nanang, nana. Ay nawaw, apay ko ma, katapo ko dama dagita. Di balilatan, nana. Kabailak pa'y mat. Kabailam, gamadlaw amarigatan ka. Maanusak pa'y nana. Sana bale, malag-ananak tumatlaang no dumadakkel dan. Ay, nagrigat nga tatikas ta. Hello, Onyok. Kumusta kayong di tananang? Mais-istrisak nga rod, anak. Ay nawaw, anya ti paka-stressa nyo ay Ti asawam Nay, apay nanang. Anya ti narami ti asawa kada kayo. Di namat ko na nga asikaswan na ti bagina. Lusyang launay akit kitaan. Da kayo umat nanang. Ay, bagbaga am dayjay unyaw. Di magustuhan ti kasjay nga aramidin na Mangibabain launay. Kasta timbaga ni nanang ken ka? Wen bakit? Ay, una yun ni nanang. Diyak amo no apay akagurgura naklaunay ti inam Unyok. Awan matamo kadakas ngay naramid ko kankwana. Ala, bayam. Bagbaga akto ni nanang. Sigurado nga agungat dayjay Sana mabalin na baybayan tayo ti kastang aramid na. Awan lang arudan may tultulong na kan ka. Uyawan na kapaylaan. Agyaman naklaunay lakay. Umayak man, Tisay. Da kayo matgayam, nanang. Agtugaw kayo, Ay nawaw. Anya tinapaspasamak iti balayaw. Ay, kadaldalos ko laang itay, nanang. Anya nga rod dagiti makitkitak iwara. Ay, ayam dagiti apo ko yun, nanang. No kasta adida ay ayaman, idulin mo kumamitten Kasano no adati umay agbisita. Pagay ayaman danto inton madamdama, nanang. Idulin mo pa'y sa munto iruwar no kwa. Unay kamitten, no kasano ti kinagagat ti anak ko nga agtrabaho iji abroad, tapno la ang adati gastusin yaw, kasjay ka kumamot nga agdalaws. Araramidik mati kabaalak, nanang. Ay, pangaasem, jak kaya ti kasta nga itsuraam. Naimbag pa'y kunak ti manugang ni marinin niya. Kasla balasang lata akit kitaan. Wen tanasingpat ni nana ninya akatugangan na nanang. Kas makita yumat, tultulungan ni nana ninya ang mga sikaso kadagiti anak da. No siyak, agmay may saklaang. Sungbatan nakpaylaang akasta? Pasensya kayon, nanang. Ngam nauma akmatan iti kasta pa nagsasauyo kanyak amanugang yung. Talaga nga awanan ba inday ta atisay? Apay manan. Sinong batan nakit din itay?
Ay, sigurado nga adda ti dakas nga insawang mo kunkwana. Iso asinong batan na ka. Nasaya at nga raw, tikas di agalat ti manuga, landaw. Sakbay asaludsudem ti kasta kanyak. Agsarming kapay madbagay. Saludsudem iti bagayim. No nasayaat nga tamat ti kasta agalad ti maysa akatugangan. Di ka nagipulong iti anak ta. Habang ano karkaro pa'y kitday nga ungtan na ka. Nakaumay ka mamanan, Marisabel. Ay, gaputa mabuo surak launa iti asawa, kan manugang ko marinin niya. Ay nawaw, apay manan, Maray. Napanak iti balay dati si itay. Napan ko binagbagaan, ngam nagturad maray. Nagturad asumumbat. Daytoy mo landaw, kanunungan na may. Agbalbaliw ka nga minen, Maray. Siyak pa iti ayan ti parikot ita. Wen, Maray. Sika talaga ti ayan ti parikot. Nauyaw ka launay iti manugang maw. Nagadupay a reklamaw, gumdi mo mangarod matulungan. Amo mat nga agtrab-trabaho ijay abroad ti asawa na nga anak mo malaang. Kas katugangan, alalayam kumamat ti manugang mo tapno adama oras na para iti bagina. Swerte moten ano kasta maray. Kasta ti aramidag, Maray. Iso akitaam, saan unay ama stress ti manugang kaw? Sa balin to, mati ugalim, Maray. Amom ama bambanog ti manugang mo, uyawang pailaan. Ay awanan na, karkaro ama stress je tao, Maray. Karkaraw nga grup-rupa alusyang no kasta, Maray. Ay agbalbaliw kan, Maray. Di mo uyawan ti manugang mau. Tulungam ki day. Mapanak iti ayan dati say lakay. Numapan kay jay tapno makiapa saanan bakait. Siya anak makiapa lakay. Agbisita aklaang. Abangan no makadisturbo ka lang ijay. No busy ni Tisay, di tulungak mo laang lakay. Ay nawaw. Hitaman pa'y bakit? Ipadas ko man nga aramiden ti inbaga ni marinin niya. Ang mga no ipiktab lakay. Ibatik pa'y mandagiti apo ko yun, nanang. Ay, sa dino ti papanam ti si anak ko. Sa batak ti impawit nila kay ko. Kan gumatangak matlaang iti abasto tayo. Oh, sige. Da kami kintatang iyo ti makaammo kadagiti apo ko may. Addaman ti madlaw ko king ka. Ha? Blooming ka ita Kasta talaga, nanang. Kasta siguro no adda ti oras nga aginana, nanang. Ala, ibatim dagiti ubeng tamapang ka iti papanam. Dagasim tulaangan ida. Agyaman naklaunay, nanang. Nakitam dayjay lakay. Ay nawaw. Ti anya bakit? Blooming ti manugang ta ita. Nadlaw kumatlaang dayta. Makalawas laang at tinulungak ana nga si kaso kadagiti apo ko ta. Ngamnay, mayat ti resulta na lakay. Saan nga minan ama is-stress kan kabakait? Amaw, makapa-stress matlaang gamin ka ti maadaan iti managuyaw a katugangan. Saanen ita lakay? Nagbalbaliw akon. Ay ket itultuloy mo abakait. Di mo ngamin uyawan ti manugang ta. Isuraw kan tulungam kitay. Tapno sana ma-stress. No nasingpad kan man nakaawat ti katugangan. Stress-free kan blooming ti manugang. Ay, nawaw! Kas katugangan, agbalin tayo anasaya at kadagiti manugang tayo. Tay kunada nga rudan, no nasingpat kan man nakaawat ti katugangan, stress-free kan blooming ti manugang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay,
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ngay mananda kita dapan mo inalaalakaw, anak ka. Ay, kwatatang, bado da ito'y, kan addamakan, iso ka pa'y man nga ilakok iti online. Ay, katuwan anak ka. Isupay ngayon ka, ma. Wen tatang, naimbag lang adda maitid ko nga allowance dagiti kakapsat ko no kasdi nga awan pa'y sweldo. Ay, pagyaman ako na'y anak ka, tananakam ka nga anak. Ambaw ti dumiskarte iti biyag. Rumbeng lang tatang, malaksid iti trabaho. Aglako akpay iti online, tapno saan lang ati trabaho tinamnamaak apagtaudan ti kwarta. Kat nasaya at day tada panunot mo, anak ka. Awan matkid iti dakas na. Nulakit din adalaos ti pagtaudan ti kwarta. Wen tatang. Punay matanjay anak ni Daryaw Maray. Ha? Asino nga anak na ti ibagbagam, Maray? Jay anak na akasla na ibusan iti trabaho. Anya? Asinaw? Ni Ellen man Maray. Ha? Apay anak ko na makasla na ibusan iti trabaho? Una tatiltila matilakla ko na iti online. Adala nga ro den trabaho na ngam kasla kurangan na pailang. Anya? No saan abado ti ipos na makan. Ay, na yan aya. Sirken na mo't aminin at trabaho ang mabalin na sirken. Saan nga ta mabain? Si kakit di mat, Maray. Kaano pa'y anagbalin anak kababaen ti panaglako iti online? Oh, apay kasta tilangam. Adda ka di parikot mo? Parikot ko nga min ti kwarta, Ben. Ang mga no dapay kwartam, mga asim man ta pabuludan nak. An-an mo ay ti kwarta? Basta, ada na patag a pangaramatak, saan mun adamagan pa'y. Anya? Ay na, pasensya kan lani. Ngam sa anak pa'y nagsweldo. Iso nga awan pa'y maipautang ko kan ka. Unay ba't daytan? Tunggal mangi bagaak iti kwarta kin ka, kanayo na kasta ti sungbat mo. Anya? Agbreak talangan, no kastamat lang. Ni, saan kumamat akasta alani? Maawatam kumamat ti imbagak nga awan pa'y kwartak. Ala, nagsweldo ka, pautangan nak nga rod 5,000, Ben. Ne, apay ngay kano madakas kete bagbagana day jay abaka at may papaniti anak ko. Jakban mo iti dayjay asaling. Uy-uyawin na ti anak mo at tiltila ka no ilaklako na iti online. Aniya, ayaw na yan ngay. Anya nga taaya ti parikot na iti anak ko. Kasaan mi mat ida pakibibiyangan. Ay nawaw. Amumatan ti ugali ni Saleng. Amin kat uyawin kan katawaan na. Ay, taimbag pa'y kit di ay jay anak ko. Tamo na ti rumakit. Amo na ti dumiskarte iti biyag. Jay anak na ngay kuma. Anya ti source of income na ngay. Day tangarod kat. Naglaing nga aguyaw ni Saleng. Ngam di mismo nga anak na, di na ngarod makorektar.
Imbis nga agtrabaho iti nasayaat, ngam sabali mo ti mapan na ilaklakaw, ay nawaw. Ay, naidumduma a source of income. Di na kaya ti agregat, sakbay nga agkakwarta. Ay natatang, uray pa'y sumanao ni Auntie Saling itilikli ko da. Sawon na amin ti kayat na asawan, awan bibiyang ko kankwana. Ha? Narwama kun iti kakastatat tao tatang. Naglaing da as sumao, ngam ti mismo nga anak da, di da makita ti dakas nga aramid na. Ay, husto ka iti daytadak ka. Iti kaano man, saan adakas ti panaglako iti online, kan ti panagdiskarte iti biyag. Eh, kitun mait. No lakit dinadalos, kan awan ti madaldalapos at tao. Ay una yan ayan ni Auntie Saling. Biyangan na amin. Imbes ajay anak na kumati biyangan na. Ay, makaparurod mat day dya aben, nanang. Apayan akaw. Kasanumat nga men, tunggal mangibagakan kwa na iti kwarta, kanayon asungbat na saan pa yan nagsweldo. Anya? Makapaumat ikas dyan nga ugali na. Ay nanak ko, ti kasayatan nga ramidom, i-break mo. Awan maganap mo iti kasday ataw. Ha? Ti kaayan-ayat, iti anyaman nga oras amang ibaga ka iti kwarta. At ako mamaitad na. Sana kasta. Ay, i-break mo kunak tumag. Mangsapul ka laangan iti sabali alalakay. Uray lakay, basta lakit di adda kwarta na. Ay, nawaw. Nanang? Saan kat akas lakin ni Bain? Awan pa'y maitultulong na kun ka. Ay, pangaasim man pa'y kumaray, tagpautang ka iti kwartam. Ha? Pangalaak ngay mag iti pautang ko ken ka. Alamot din, amaray. Umay nga min jay kolektor tinakautangak alinding intun madamdama. Katawan pagbayad ko. Anya, kunak man no adda ti buludan dya anak mau iti kaayan-ayat na. Ay, awan maray. Awan ka no kwarta na jay lalaki. Ay kanayo nakas jay. Awan serbi na lalaki. Anya? Iso anak ko nak iti anak ko. I-break na laangan, tamang sapul laangan iti sabalay. Uray lakay, basta lakit di adda kwarta na. Sikakit di mo't maray. Katuan mo't maray. Awan serbi na day di aben. Iso apasensya laangan, ta i-break tong ti anak ko. Pasensya kan Ben ngam ag-break tan. Anya? Unay kamutan, Lani? Saan kumamatakas ta, Awanan ti ado asaw. Awan matlat sir-sirbim. Ken awan may tultulong mo iti biyag ko. Anya? Apay ngay akas ta kamutan nga agsao. Apay, saan ka di pa'y analawag timbagakan ka? Awan sir-sirbim iti biyag ko. Awan may tultulong mo. Useless ka. Anya? Dahito yan ti maudi a panagsinnarak ta. Ken pangaasim, ta saan na kon ariribukan pa'y? Saan na kon nga uawagan, ken saan na kon nga i-chat-chat? Lani, pangasim, mabalin ka di pagsaritaan tapay day tanga muna. Anya pa'y lang ti pagsaritaan tangay, kat imbagak lang arudan nga awan sir-sirbim? Ay, una yan aya. Di ta ka man langan? Naku na nga i-break mo day di aben. Nga makais-isam ka mula, tanak ka. Una yan, nanang. Anya nga rin ti kayat yu makita kanyak. Aglidayak, tamasayangan na kankwana, kasta ka di? No way! Anya? Iso nga yung break kon, tawan matlat ser-serbina. Kanayon nga awan kwarta na. Makapasuron. Anyat kayat mo asawang? Ada ka barbaro a boyfriend ko, nanang? Ha? Lakay, ngam at least, ada kwarta na. Anya? Nasaysayatin day jay ngam ni Ben. Lakay day jay, ngam tunggal mangibagak iti kwarta, ada-adagos maited na. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta anak ka. Ay yam among tuman kanya. Tapno agbalin kaming to a close. Iti kasta, saan laang asikat ikan na iti kwarta. Duata. Wan, nanang. Anya,
nag-break kayo gaya man kinila ni. Katuan, insukat na kitila kay nga dakwartana. Ha? Nauma kanya kon. Tatunggal mangibaga iti kwarta. Awan maitid ko. Tamairan ranamat ngamin nga awan pa'y sweldo mi maminsan. Una yan ngay. Gapula ang itidayta kat imbreak na ka. Ay nagalasan. Sakit lakay tinangisukatan na ken ka. Ha? Anya ngay nga rod. Jakmat maipilit ti bagikan ko ana no saan na ko nakayat. Sa bagay matkit di Nagsakit la panunutan. Agapula ang iti kinaisem na iti material abanag. Daitan ti makagapo no apay nga imbreak nak. Ala, bay amon ben. Dayta akin na singput mo, saan akas kinila ni tirumbang aparaken ka. Ha? Makatumpong kanto iti nasingput. Man nakaawat, kan saan laeng a material abanag ti kayat na ken ka. Maray, adda na saya at nga ipadamag ko ken ka. Ha? Anya ngay dayta, Maray. Imbreak ngamin nila ni Jay Sigud akaayan-ayat na. Gaputaawan mo't makukwarta na. Ita, adda ka barbaro akaayan-ayat na. Lakay ngam adot kwarta na. Anya? Ado ti kwarta na kung nagtumot. Saan ang narigat apagdawatan iti kwarta? Dayta, tinasayat nga ipadamag mo kanyak, Maray. Katuan. Ay una yan, Maray. Para gayam ken ka ket nasaya at dayta nga aramiden di anak mo. Isi man ay ti kayat na. Saan na kayat ti agriga at sakbay amadaan iti kwarta? Anya? Imbes nga isurum kumadya anak mo nga agtrabaho iti nasaya at tapno na dalos ti pagtaudan ti kwarta na. Hanggang saan mat, ta itolerate mo pa'y tikas dyan nga aramiden na. Anya kamatan aklasi nga ina, Maray. Anya? Ay nagalas mo tanday ta pa nagsasaom si Kalite. Ay saan mo't, Maray? Ibagbagakla ang tipudnaw. Adakin ka, no agsakit tinakamaw. Hay, kundi uyaw day di abakot saling. Uyawan na ti panaglaklakok iti online kas kadaan niya di ta arakit ko. Ngam di anak na, ti mabagbagi na ti ilaklako na. Di namot nga rod mabagaan. Ha? Apaya kas tamatan ti bagbagam anak ka. Win ata isumot ti damag dito'y lugar tayo, tatang. Ha? Kan may isa, naibagamit lang ni Ben kanyak. Nga iso kano nga imbreak nila ni, gapula ang tasaan na ama ipaay amin akid daw na, nang runa no kwarta. Aniya? Imbreak na ni Ben, sa naki-boyfriend itilakay nga adot kwarta na. Ay, oo na yan ngay. Kas jay ti kayat na, jay agkakwarta asaan nga agbanog. Ngam ni inang na, nauyaw, uyawin na amin amakita na, nagalas ti panagugali na. Bay amlatan anak ka. Tinapatag, kat saan ka akas kadakwada? No kasta, pudnaw ta na ibaga kanyak ti anak ka. Wen, kat no agasam man, ta proud na proud pa'y nga imay nang ibaga kanyak, nga da ka numanin kabarbaro a boyfriend ti anak na. Aniya? Lakay ka no, mat. Ngam at least, ada ka no kwarta na. Sana kas itisigo na kaayan-ayat na nga awan ka naw ti makukwarta na. Sus, kaya't naasawan. Kwarta lang ti habol da iti lalaki. Ayaw na yan ngay. Ay, day tagarod kat. Sapay nagpadaan da nga agina. Day jaya saling. Kastao na ya pananguyaw na iti anak ka. At ilaylakla ko na iti online. Ngam jay anak na. At ilaylakla ko na agkakwarta lang. Di namat nga rod mabagaan. Kasano kumaamabagaan na ngay, ka nagpadaan da nga agina, si kamait. Ay, sa bagay matkit di Nagpadaan da at talaga. Hay, nagdagsan lakit din ay ti agaw awit itilako. Nay, si kamot gayam Ellen.
Ayaw na yun nga'y agpakpakarigat ka nga agaw awit itilakaw. Ay, piman kamot. Ay, nawaw. Anya apiman nga ibagbagayo mo? Iti kaano man sa anak apiman anya. Anya? Kan may isa, at least kanyak, tapagrigrigatak amin dagiti kwartak. Saan akas kada kayo nga agina? Nay, anya ka din day nga ibagbagam si ka Ellen. Ulitak saan akas kada kayo nga agina? Amang sapul kayo laang itilakay apag kwartaan nyo. Kasla isupay kit din ti source of income nyo. Anya? Apay, di pa nagkunayo kat saan anakababain day ta, antisaling? Ay nawaw, nagpigsa kayo met nga agtrabaho no kayat nyo. Ngam isi mani ngamin ti kayat nyo, nga uray ti dayaw met ti anak nyo, ti kasukat na. Elaine, iso asaan kayo ka di anauyaw, no adda makita yung nga agpakpakarigat nga agtrabaho, tapno adda kwarta. Tada kayo ti mas nakakatkatawa. Day, apay akasta tila ngayon, nanang. Kaslada parikot yo. Ay, awan mo tanak ko. Awan, at dala pang panunutag. Ay, nananang, am mo kayon. Ada parikot yo, iso akasta kayo. Dayjay man ngamin nga Ellen. Nasabat ko itay. Nagadumutan nga imbaga na ti awanan baing. Ha? Anyat imbaga na, nanang. Ibagam kanya, tamapan ko sugodan ni Jabalayda. Nakuna na nga main, asabali ka no ti source of income ta nga gina. Anya? Imbaga na dayta? Katuwang. Ti awanan ba'y na babay? Payman, siyak man ti makalaban na dayjay. Ay, wan man anak ko. Ingka man pagsasawan iti uray lamaplang tilapayag na. Ay talaga, nanang. Saan ko mabalin abaybay ang latan? Kayat mo asawan. May ka dito'y tapno umay nakasarita may papan iti na ibagak iti inam. Wan? Kayat mo sakit di ang makaraman itilipak. Asaan mo pa'y anaramramanan? Oo. Apay akastaon na yapungtot mo. Guilty. Anya? Tapno amom anya. Saan ko nga ibagatikas jay? No saan ko maanauyaw ni nanang mo? Nalawag. Ha? Uyaw-uyawin na ti panaglaklakok iti online. Kas kada uyawin na pa dagiti sa bali araket ko. Ngam si kang anak na, anya ti source of income mo, dayaw mo? Anya? Sakbay kayo nga aguyaw. Kitain nyo nga umuna day tabagbagiyo. Agtrabaho kayo iti marangal ako nada. Dakis na, nagpadaan nyo pa'y nga agina. Imbes nga ikorektar na ka. Saan mo tanagpada kayo? Ay nawaw. Hoy, saan ka ngagsasawi ti kasta, ha? Imbagak lang arudan. Apay ti kunam, mabutengakan ka. Saan asyak ti padpadasam? Taamangan no ti lipak ko kan ka. Ti saan mo maiturugan iti mano abulan. Sika, ti awanan bain. Ha? Ala, panaw! Ay, nawaw! Agtrabaho iti nasayaat, tapno ti biag kat sumayaat. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg
Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mari Brenda, umayak man. Sumrak ka atag kapita pa'y maray. Hey. Agyaman aklaon ay maray. Ayun gayam. Asawa ka din ni Elmar, jay kadwa na anagawad. Ay uwan maray. Ay, nawaw. Adamo gaya mo na ilawan, maray. Adama piman maray. Ang, jakmut ida makita tito'y palayo, maray. Ay, napandalaang nag-swimming maray. Ay, isumulagayam, Ay, amangan kunak no kayat mo ti agkapi maray. Agtimpla ka laang di tata agkapi ka. Kabayatan di pa nagsarsarita ta. Handa kami nanang. Kumusta nga ti swimming yo, anak ko? Nasaya at latamod nanang. Nag-enjoy ka di mo laang susi, anak ko. Wen, auntie, adumot gayam ti bits dito'y lugar yo. Ay, uwan Ay, uwan gayam. Ni antiyo nga ibiyang. Kumarek. Hello, auntie. Agpalis kami pa ibit nanang. Ituloy tayong tutiyag sa sarita inton madamdama. Sige, okay laang. Agawaan niyaw, tanay, agawid mo tanyan tiyo nga ibiyang inton madamdama. Rumabi mo nga minay. Adaman ti madlaw ko kan ni Auntie Ibiang, Elmar. Anya da dyan? Sa bali ti panangkita na kanya kitay. Ay nawaw. Kasano sa bali? Pagad. Diyak man na mo, ngam sa bali ti riknakin ko na. Gagangay na lang siguro. Tay talang nga nagkita kayo. Nga ta? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Ay, diyak maliklikan. Nang runa pa'y kat mariknak sa bali ti panagkita na kanyak itay. Kabayatan ti panagsarsarita yo. Di ka madanagan. May ruwam kanto kanya anti ibiyang. Nakita mo ti asawa ni Elmar, Jerry Lakay. Well, Mike, bakit? Nasalaw ko ida di talala ni din na minsan. Diyak magustuhan day jay babae Lakay. Ay nawaw. Si kaya tagdesisyon. Kasla di na mo ngamin amaw ti agsaaw. Amom ka day. Itay 15 minutes laang simango kada kami. Kalpasan na. Nagpupukmot iti silid da ni Elmar. Amangan Mike no mabain laang kin ka bakit? Aniya ko mga iti pagpainan na. Italang ang nagkita kayo. Saan pa siguro ang nairuam di tao? Kahit kas di nga rudain. Ay, no siya klaang tikas tati manugang na pinagsasawa ka talaga daytan. Di ka man agpakalaing dita si kaibiyang. Nagsasao ka. Kunam na sino ka perfectaw. Ang raman manugang ti kumarim pagparikutam. Ay nawaw ka. Ay Lakay! Sa di naman tinangiduli na miti payong kau. Kita mitili ko ng tiridaw. Apay ngayon nyalis mo! Sakpay lang mo ti parigat mamang sapaw. Sa dino ti papanamaya. Iti ayan, Mari Brenda. Ay nawaw. Anya manam taramito mi jay. Ay ke mapanak manon makiinistoryakin ko na Di ka lang maumamay. He, kasta talaga Gagagay na lang. No mapan ka itayan ti kumarem. Di ka man agpakalaing ijayan. Nangruna kat dati manugang na ijay. Ang mga no kumpormi manan ti isaw-sawang mo. Ay nakababain mo. Mare, diya mo makita ti manugang mo. Ay, aday ti silid maray. Ay nawaw. Kasta ti aramidon na no adda diti balayaw. Agpupuklatan maray. Ay, uwan maray. Managbabain mo ngam inakas kanyak.
Napay mo nga minapalubusam ti kasta nga aramid na, maray. Ah, saan pa'y magamin anay ruam maray? Manu alawas da pa'y laang dito'y balay. Oray no maray. Siya to pa'y iday. Ay, si kakiti mo maray. Pudno mo, maray. Imbis nga agpupupog iti silid da rumwarkit day. Ta agsasarita tayo kuma. Ay, narigat, no pilitan tayo maray. Kas na kunak itayan. Kaano laang idiimay da dito'y balay. Saan pa'y anak ka-adjust di tao maray? Ay, no syakti si kamaray. Ong takday ta a babae Sana mabalin kayak ti kasta agalad ti may sa manugang, maray. Nangag ko tinagsaritaan nyo ka ni Auntie Ibiyang itay nanang. Kay, jak magustuhan ti kas di arumrumar itingiwat na. Talagang awan preno tingiwat na nanang. Jak man amo ka ni Ante manak ko. Sapay adan ni Susi iti silid da ka ni ading mau. Day tangarod nanang. Sigurado anangag na tinagsaritaan nyo. Sapay nagpipigsa ti sa uyo itay. Amagan kunak no agoberting matang ti ipag mau anak kaw. Kasaritak to yun madamdaman nanang. Ipalawag mo ti amin kenkwana anak. Wen nanang. Narigat mat, no dayta ti pagsakitan tinakam na. Ay, ni Antim Ibiyang to mga men. Di na mo nga ikan ti prino tingiwat na. Isu akagurgura dagiti manugang na atakas na. Apaan namat ngamin amin ida. Surwan na kay paikit din iti sana na sayaat. Di na maawatan ti kunada nga agad adjust pay laang di tao. Kastakmat lang idi kas asawa mi kanila kay kunanang. Numabalin saan akon arumrumwar. Ada kamat gaya man elmarading ko. Nasapa ka nagawi dita Wan manang, nasapa ngamin analpas ti trabaho mi. Ala, agtugaw ka pa itaday bagakken ka. May papanitan niya manang. May papan itinagsaritaan da nanang kanya Auntie Ibiyang itay. Nangag ngamin ni Susi. Kat amangan no isupay ti pakaupayan na. Anya tinagsaritaan da? Imay ni Auntie Ibiyang dito'y balay. Kat nagado asa sa una. Apay ka nung agpupupok tinobyam iti siledyo. Anya? No syakti si ka, inong takon ada dya a babae. Kunanan tupay ka ni nanang. Tasuruan na matan ni nanang iti dakas. Day tangarod ading ko. Isu akagurgura dagiti manugang na takas ti ugali na. Kita, uray may sa awan mayat ang makipagnaed di tabalay da. Ay, uray syakmat No kasta lang tigalat ti katugangan. Ano usak langan ati agnaed iti kalapaw. Ipakaawat mo to amin ka ni Susi. Siyak kumati makisarita kan kwa na. Nga masimang pat kamatan. Isu asikalatan ading ko. Pasensya mo ni Auntie Ibiyang Susi. Amo ka nasaktan ka kadagiti insaw-sawang na. Hangam kasya talaga rejay. Wen, san mo't kit di ani nanang tinangibaga iti kasjay. Ti kumari na mo't. Talaga nga ugali ni Auntie Ibiyang ti kasjay. Awan preno tingiwat na. Isumot lang ti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tirik na dagiti manugang na kinkwana. Nagsasao, kunamlan asino. Ay no kasta, adamot gaya man manugang na. Wen, adamot ten dua manugang na. Iso na lang, tawan kaalaan na. Kasanukat kanayon nga ungtan na ida. Uray simple la abanag. Ala, kaasimot dagiti manugang na ano kasta ti ugali na. Ay buwan Iso nga uray dakkel ti balay da. Awan mayat ang makipagnaed kadakwada. Anya dinadamag ka, sika, Ibiyang. Anya maninday taan na damag mo ay alakay. Pudno ka day, asog-sog-sugam ti kumarita, tapnoong tan na ti manugang na. Ha? Ay nawaw, wano saan lang di sungbat ti saludsod ka, saan kat, ha? Si kaki di mo lakay. Friendly advice laang mo dajay Friendly advice? Sorsorwam kit di iti dakas at ikumarim. Kasanaw, nuguraan mo't lagi ti manugang na. Saan mo lakay?
Wano, ada nalimad nga apal mo iti kumaraym. Isa kayat mo nga apaan na ti manugang na. Tapno agpada kayaw akagurgura dagiti manugang yaw. Ada ka mala ang gayam dito'y ruwar, susi anak ko. Nanang, agpaangin akman mo't. Ay, wala. Mayat dayta. Mabalin ko ka diti makikatugaw, anak ko. Sige lang, nanang. Day, mayat dito'y pwesto ma. Naangin. Unyarod, nanang. Presko ng agpaiso. Kahit kumusta ka matan dito'y balay, okay ka kadilaang. Saan ka mais-stress? Ala, saan mo't, nanang? Okay, aklaang. Sigurado ka kaday? Nanang. Komportable ak mo't dito'y balayo. Ininot mo't laang ang makaadyasak. Ay, nasaya at ano kasta anak ko. Di ka madanagan. Agad just kami mat para ken ka. Takasta talaga tibiyag. Nang runa ket santay mo nga agpapada itinaggapuan. Adala tanagdudumaan tayaw. Agyaman ak unay tamaawatan dak, nanang. Kita da susi ka ni Nanang Elmarading ko. Awan ngagpaiso, mayat ti kakatawaan da iti sirok ti mangga. Itay pailaang dagita ading ko. Nasaya at damot gayam kaninanang manang. Wen ininot mo't anagadjas ni bakit mo. Naimbag tasaan nga inaramid ni Nanang ti kamali nga advice ti kumari na. Ngamin, no inaramid na dayjay, ay awanan ang mga nuguraan mo dagiti manugang na. Day tamot ti kayat ko kaninanang. Saan analaga ang maimpluensyaan ti sabali a tao? Sa dino ti papanan nyo, nanang? Ay, mapanak makitsindanak kong. Apay ka day. Mabalin ka diya sumurutak? Ay, awan ka di tinapatag nga aramidam. Awan mo't ket di, nanang. Ay, sika no awan aramidam, di sumurot ka. Mabitlaan nga rod nang tagpelesak. Sumurutak, tapno adamot laang kadwayong agbagkat. Ay, naagyaman naklaunay nakaw. Mala, agpilis ka nga rudan, taurayan ka dito'y ruar. Na. Damari Brenda kenti manugang na tilimabas lakay. Na, sa dino ka ti papananda. Nakita ka kinasaritam itay idakay. Mapanda ka na makitsinda. Naimbag na pa ay. Nasaya at tilinangindang agkatugangan. Idi na minsan mayat ti saritaan da iti sirok ti mangga. Ita, nagkuyog naman na makitsinda. Ay, umapalaksan lakay. No nasingpit ka kumamad ka nagiti manugang mo, di mayat kumamad bakit? Ada kumamad kain inistruyam kan kadwam ang makitsinda kasi ti kumaraim. Awa mo nga rudan, takay kaya damutin ti agnaod iti adayaw. Di da kaya ti agnaod dito'y balay. Wen talikliklikan da ka. Adda nga min pagkadimunyum mo no daduma. Unget unget pimaan. Ay nawaw, kaya ko laang magngaramidin da no anya ti hustaw. Normal laeng ka nagiti manugang ti agbaen. Nang runa no damdamo da. Narigat mo't pilitam ida sumangukin ka. Wano iti sabali at tao no saan da pa'y akomportablay. Talaga nga umadaya o tirik nadakin ka no kasta ka abakay. Mari Brenda, naimbag ka pa'y. Ay, nawaw. Naimbag mo't asasawa, Mari Ibiyang. Naimbag ka, nga may nasaya at tilinangin nyo iti manugang mo. Nanang, kunad na paikin ka. Huwag matamaray. Mayatan ita. Ininot matan ang nakapagadjas, Maray. Ay, umapalak o naikin ka, Maray. Na, anya kumangay ti apalam, kada doa manugang mo, Maray.
Madangag pa isaw, ang adayo mo tirik nada kanyak maray. Ay, wala. Talaga nga umadayo tirik na dakin ka, no di mo mat idatratwan anasaya at maray. Anos, kan pa nakaawat lang ti kasapulan ti tunggal maysa. Tapno sa antay nga agpapada maray. Ay, siyak man ti agpa-advise kin ka maray. Ay, anya nga tati kasayaatan nga aramidag, tapno agsublay ti kinaimbag da kanyak akatugangan da maray. Ay ka, mapan mo ida sarong karan amaray. Di mo idaung-ungtan, numabalin mo't amaala iti nasaya at asaritaan. Kang runaan ti amain, tratwam idaan nasayaat, tapno di da gumurakin kamaray. Imposible di da kapayla awagan itinanang, no nasaya at titratom kadakwada maray. Nagadaw na prutas kan nating dagita bakit? Ay, pasarabok ka dagiti apo ko ken manugang ko na itaw. Ay nawaw. Itaman pa'y alalagip baw. Wain, tao mapalak ngamin ken ni Mari Brenda lakay. Sweet dalaunay iti manugang na. Kaya't kumutakas jay lakay. No nagbalin ka kumaanasaya at kadagiti manugang mo iday, di sweet damat kumakin ka ita. Adda kumamot kain inistorya miti sirok ti mangga di tarubayan. Alawain. Aramidot nga ruti amin, tapno agsublitin na saya at alinangan may lakay. Uwan, mapakawanda ka pa'y. Di danto pa'y kayat tag na di ti balay. Ta nalabos mo't piman ti palagsasaom ka nakwada iday. Dahi tangiwat mo nga awan preno na tigapuna abakay. Ay, sa baliitan lakay, nagbalbali wakaon. Aramidot ti amin akabailak. Tapno mapasamak day talakay. Ipadas mulat ta. Paikam ngamin iti preno tangiwat mau. Tapno saan akum kumpurme kilawlawatan na bakay. Ay, nawaw! Di tay labsan ti agungat wenno agsao iti dakas iti pada tayo a tao. Tapno di tay mapasaktan ti riknada. Amangan ngamin no isuntumeten ti pangrugyan nga umadayo ti riknada kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.